jettu tana ilaaluun qofti gahaadhaam wanti guddaan waldaan kun ijaaramaa jiruuf Oromoo Tuulamaa fi الرئيس جنة لبوك قالي ديمقراطي إثيوبيا جبر برتي سرنتين والكنا حرط جنة حرط سبع أرمو مدائسة أبسي إثيوبيا ديمقراطيسة جنيك أبساطوري إثيوبيا سن سلبته ويسات جرتين كان برا وانتي دوكمنتي سن كيستكي مكا أدبل سما أرمو جدودام ناتنيا برتي أدبل سما أرمو جيشون أرمو جيشودام أرمو جيشون أدبل سما Oromoo jechuudhaan abaa'oo fi Oromoonis birmadummaa Oromiyaatiif qabsaa'uun walqixxummaa sabootaatiif dursa kennuun warri nafxanyaa ammoo birmadummaa Oromiyaa fi sabootaa arguu fi dhaga'uu hin barbaadaniin ilaalchi birmadummaa kaayyoo fi seenaa millee kan Itoophiyaa afaan
aadaa fi eenyummaa takka qabdu san ni faallessa. Kan biraa dubbachuun guutummaa biyyattii caasaa nafxanyaatiin hoogganamaa jiraachuu isiiti. Walumaa galatti dokumentiin kun olaantummaa nafxanyaa bakka duriitti deebisuu fi nageenya nafxanyaa tiksuuf akkasumas diina seenaa saba Amaaraa ni balleessina jechuu isaati. Diinni seenaa saba Amaaraa sabboonummaa Oromooti. Oromummaadhaan falaasama walabummaati. Mee osoo dhimma kana hin goolabin yookaan ammoo sagantaa teenya hin goolabin video haasaan isaa dinqii ta'e tokko isin haa daawwachiisu. Videoon kun dhimma cunqursaa saboota dhimma Itoophiyaa takkatti ijaaruun dhimma Minilik awwaalaa baasanii lubbuu itti afuufuu Itoophiyaa ittiin bulchuu dhimma sirna Minilik jiraachisuu dhiibbaa bulchiinsi Abiyyi saboota irraan gahaa jiru gimbilchee saaxilaam waliin haa daawwannu. ኢትዮጵያ ውስጥ ብሔር ጭቆና ከሌለ አንዱ ጋር ርስት ሌላው ጋር ጭሰኝነት እንዴት መጣ? ባሪያ የሚታፈስበት ህዝብ አልነበረም ወይ? ኢትዮጵያ ውስጥ ሁላችን በምንኖርበት በዚያች አገር ለሪሶርስ ብቻ ታስሮ ፖለቲካዊ መብቱ የራሱን እድል በራስ የመወሰን መብቱ ተነፍጎ የኖረ ህዝብ የለም ወይ? እነዚህ አሃዳውያን ያንን የሚነግራቸው የለም። መንግስትም ጭምር ያንን እያቀነቀነ ይገኛል። ጨቋኝ የነበሩ መሪዎችን የወላይታን ህዝብ ወደ 100,000 የሚሆነውን የገደለውን የጨፈጨፈውን 150,000 በባርነት ወስዶ የት እንዳደረሰ የማይታወቀውን አጼ ምኒልክን የሚያወድስ ያንን የሚያወድስ መንግስት በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ እየተፈጠረ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ የኦሮሞን ህዝብ የጨፈጨፈውን የገደለውን ያንን ከኦሮሞ የወጣ ከተጨቋኝ መደብ ከ1950ዎቹ ጀምሮ ከሜጫ ቱለማ ምስረታ ጀምሮ ይታገሉለት የነበረው መብትና ነጻነት ገፎ በአሁኑ ሰዓት ምኒልክን ለማንገስ ቤተ መንግስት ውስጥ የምኒልክን ሐውልት እያቆመ ያለ መሪ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የተነሳው። ይህ ብቻ አይደለም። ብሔር ብሔረሰቦች አፋቸውን ለምን ከፈቱ? ቋንቋቸው ለምን አደገ? ታሪካቸው ለምን ተነገረ? በሚል ጨቋኞች ዛሬ የተኩላ ልብስ ለብሶ የበግ ለምድ ምናምን ለብሶ የሚመጣ ተኩላ የሚባለው ነገር በአሁኑ ሰዓት ቤተ መንግስት ውስጥ አስቀምጠናል። ሀሳን ቪዲዮ ከነ ኢራሁ በተሙ ቡልቺንሲ አብይ ከን አመ ኢትዮጵያ ሆገና ጅሩ ኮምቦርታ ምኒልክ ኡፈቴ አከመሰራ ሞቱማ ሴኔዳም qabsoo ummanni Oromoo waggoota 150 oliif seenaa isaa biyya isaa fi walabummaa isaaf qabsaa ture dirreetti facaasee ilaalcha Minilik tarkaanfachiisuuf masaraa seenuu muummicha ministeeraa siidaa mootota garjabeeyyisan akka fakkeenya gaariitti dhiyeessuu isaa saaxilaam. Mootummaan amma Itoophiyaa bulchaa jiru mootummaa sabaa fi sablammoota bakka bu'u osoo hin taane mootummaa Minilik lubbuu itti afuufee ittiin nu bulchuu yookaan ittiin nu dhiitu barbaaduudha jedhe. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin furguggee torbaanii dhimma siyaasaa Itoophiyaa torba